እግዚአብሔር አይታረስም አላውና አይታረስ አይደቅስም እግዚአብሔር ይመስገን በሐቂ እግዚአብሔር ስለዚህ ተዳረሰ ከዚህ አባላል ዘማራ ዳዊት ወንጌል ወዘላ እግዚአብሔር ሰላም እንደይቀወን እግዚአብሔር ተዘክሮና ሰላይና ብደውና ፈለና አይገበረና وحسنا الله جل أجل فنان إسلامي صلى الله عليه وسلم حمد الله نفس كلمة على فاصلة أرى من ساعات يوم الخنا بجزء سن بيجزء يوم حرس الزارب سلطة الخنا كلهم كاتب الجروة ساعات مثلية يتوازن المتواشي حتى مجبور من وداء سنة جيرلة سنة جيرلة سكي تمام
still transfer like what not that harmony and was so the other client Mama itu nak lima tahun. Sudah segera nak. Tahu nama nak buat. Sudah segera nak buat. Tahu nama nak buat. Bereskan derren miskana. Ingin panis kuitan. Sudah segera nak buat. Tahu nama nak buat. Bereskan derren miskana. Ingin panis kuitan. Sudah segera nak buat. Miskana, bereskan derren miskana. Ingin seskuitan, selesai gagal nak bulu, entai nama berbaju, bereskan derren miskana. Ingin seskuitan, selesai gagal nak bulu, entai nama berbaju, bereskan derren
እግዚአብሔር ሰናዩ መዓልቲ ጸበል ዋዕልዩ እግዚአብሔር ሰናዩ መዓልቲ ጸበል ዋዕልዩ ብሓቂ
لكم لكم مبدأ مؤمنان مريم ساندرو يحرقلي عملتها تلال مجبرة جديد ناخذ لنا معناته سدرانا مؤمنانا بيتنا بزح تباركنا له زعبنا له بتكريستيان تنزيلو نريو لنا بزحات شعو زي نمرو حدثتي أبوتاتن أديتاتن أخواتن حاتن نتيوم لتكريستيان كمتي تمنناي كمتي تسألناي فقولون كدرقولون كدرين كلنا نايم حقي عمي حدث يسمعنا مو እግዚአብሔር ቋዕና ብዚ አብቃዕና ይብል መጀመሪያ ምናልባት እቲ ጉባኤታትና እውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ንብዙሕ ዓመታት እቶም መጀመርያ ዝነበርና ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ብዙሓት አብያተ ክርስቲያናትን ወደትና ዝፈጠሮ ዳርጋ ከባቢ 50 ዝኾና ምስ ማሕበረ ምእመናን ሓዊስና ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ካናዳን ዘለዎ አብያተ ክርስቲያናት ኮይና ከምዚ ናብ ሓባር ክንጋባእ ከለና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብይ ነገር እዩ ንዓና እውን ናይ ብሓቂ ስራሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዘየቋርፅ ምዃኑ እዩ ዝምህረና ከምቲ ኣብ ግዜ ሃዋርያት እንሪኦ ውሕዳትን ነዛ ነብሶም ዝፈርሑን ዝነበሩ ሃዋርያት ከመኢሎም በቲ ተስፋ ናይ ኣምላኽ በቲ እግዚአብሔር ኪዱ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ እንዳምሃርኩም ኩሎም ኣህዛብ ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም ዝብል ቃል ምስ ኣስዕብ ኣቢላ ዘላት ናይ ተስፋ ቃል እንታይ እትብል ኣነ ከዓ ክሳዕ መጨረሻ ዓለም ምሳኻትኩም ኩሉ ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ሎሚ ኣንጻርቱ ኩሉ መምርቶ ኩሉ ንእሽተይ ክትሕግዘኒ ያኻት the last few slides in the أنصار كل فتنة بتكسيان كعبي كنريان كلنا
ገሩም ለአበተ ክርስቲያን ይስተዳለው ወይ ግን በአብዩ ለዚህ ጉባኤና ይስተዳለው ትምርቲና ለሙክነርኢ ንደቅና ወዚያዳም ተነሳትፎም አብታላይ መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ አተሐሳስባን ጉዕዞን ምእንቲ ቁርብ እንዳተረዳእና ኸይድ ምስና ደቅና ወንድ እንግሊዝኛ ንሽተ ሕውስ አቢልና ኣለና ስለዚህ አብታ ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ቀንዲ ሐሳባት እንታይ ዝመስል ንዝብል ብዛዕባ መሰረተ እምነት ናይ ቤተ ክርስቲያን ክንዛረብ ከለና ሓድነትን ዓለም ለኻውነትን ወይ ድማ አጽናፋውነትን ዝብል እዩ ንቤተ ክርስቲያን ልዕሊ ኩሉ ዘገድሳ ነይሩ so what was the focus of the early church councils we can just summarize them into two terms the unity of the church was the priority and the second is the universality of the church so whenever there is a council and remember this is 2000 years ago there was no transportation like today the whole world or the whole churches around the world were gathering why because they want to preserve the unity of the church ስለዚህ እቲ ዓለም ለኻውነት ነታ ቤተ ክርስቲያን ስለምንታይ ዘገድሳ ነይሩ ንዝብል ሓድነት ክሕሎ ዝኽእል በዓለም ለኻዊ ዝኾነ አጽናፋዊ ዝኾነ ጉባኤ ስለዝኾነ ማለት ነው ብድሕሪኡ ንኣብነት ኣብቲ ናይ መጀመርያ ካውንስል ናይ ኒቅያ እንተዳሪናዮ ሰለስተ ምኽንያታት ነይሩ ነቲ ሽዑ እዋን ንኽጋብኡ ዝገበሮም ንኩሉ ተፃዊሮም ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ኣብ ኒቅያ ንክገብሩ ዘገደዶም ሰለስተ ነገራት ሓደ እቲ ዕለት ናይ ትንሳኤ ከም ሓደ ሕቶ ነይሩ ከምኡ ከዓኒ ብዛዕባ ተመሊሶም ናብ እምነት ዝመፁ ሰባት ብጥምቀት ዶ ንቀበሎም ዋላስ ብንስሓ ንቀበሎም ዝብል ነይሩ እቲ ሳልሳይ ዝዓበየ ከዓኒ ናይ አሪዮስ ዘበገሶ ትምህርቲ ክርስቶስ አምላኽ አይኮነን ዝብል so the three reasons for the council of Nicaea for the worldwide council it was one is about the date of resurrection the second was about are we going to accept the people who have denied the faith do we need to rebaptize them or do we just give them confession and be members of like any one of us. And the third and the biggest was the teachings of Arius, the heresies of Arius, which was summarized to be Christ is not divine. Christ is less than God. So what did our fathers did? بتقرينا زين أبزياد نري عندنا ማለት እዩ ስለዚህ ናይ አሪዮስ ክርስቶስ አምላኽ አይኮነን ዝብል ስሑት ትምህርቲ ዓቢ ግደ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ አዲኡ ድማ ቅድስት ንግስቲ ኢለን ነቲ ጉባኤቲ ንኽጋባ ዝፈቀደ ማለት ዘሰናደወ በዓብዩ ከዓ ኣብዚ ምጉት ዝኻ ናይ ቅዱስ አትናቴዎስ ከም ዲያቆን ኮይኑ ዝተሳተፈ ከዓ ዓብይ ታሪክ ዝነበረ ታሪክ ናይ ክርስቲያን ይከልል ስለዚህ በሐፈሻ እቲ ትሕዝቶ ትምህርቲ ናይ አሪዮስ እንታይ እዩ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ኣቦታትና እንታ ኮይኖም እዮም ዓለም ለኻዊ ጉባኤ የድልየና እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ንቤተ ክርስቲያንን ንመሰረታን የናውፅ ከናውፅ ዝኽእል ትምህርቲ እሞ ጉባኤ የድልየና እዩ ዝብሉ ቀድም ምክንያት እቲ ናይ አሪዮስ ትምህርቲ what was the Arius' teachings how risky and how dangerous was the teaching ዝብል ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ አሪዮስ ካህን ዝነበረ እዩ ብታሪኹ ፍሉይ ናይ ምዝራብ ክእለት ከዓ ዝነበሮ ሰብ እዩ ብዙሕ ከእምን ዝኽእል ሰብ እዩ እቲ ንሱ ዝበሎ the father was alone አምላኽ ሓደ በይኒ እዩ ክርስቶስ ከዓ ናብ አምላኽ ገጹ ይቐርብ ይጽጋዕ ዳእምበር አምላኽ አይኮነን ዝብል ማለት እዩ ስለዚህ Christ was created and not born
أبتي تصلت حيمانتنا أنت ذكرنا أنت أين نقول كاب أملاك استرخ بأملاك كاب برهان استرخ بأملاك كاب أملاك كاب حتى أملاك استرخ بأملاك زدت والدنبر زي سلزنا أيوس المستقاني زدت فترة زبلية كما بوتات أبتقوا بأيهم بمدى بمبارك زدت والدنبر زي فترة زبل أبتت أولادنا زدالونا مالك سلازي تخبوا بقى استرخ بمفتح انت عينيرو قدامي ناي أريوس تمرتي وقوز مخانو تخلقاي قدوس أثناتيوس عبي قدي كم زنبرو أبتبي موجود أبتي زنبري كتر أريوس كأنه كل جزء خمسة توهم. So what was the conclusions of the council? What did we learn from that council? Visible? The first one is the Arian doctrine is, the Arian or Arius doctrine is false. اتخلع كاني اتاب فلاي اتهم أبوتاتنا أكثر له تحملوا التقصوا تقلت يا معلم أبو تنسلست التقصتات نزي تمرتنا أريوس سحت مخانو نمرقات تتقوم لك أقولو سي معرف كلته وتجعل تزلا أبو بزلو ملآت ملكوت بسقا حدير وإيل زبل قال تخليتون كم أبرومي معرف تجعل وتر حموشته أو بعد حموشته بزلو بفلاي كريستوس ون بسقا خباتاتهم يوم كاب إسرائيلاوياني نسو نزل ألم بروح أملاك لعلو كله إيو آمين تبليما نسو نزل ألم بروح أملاك لعلو كله آمين. So what were the verses that were used to refute or to disqualify Arius' teachings? The first was in Colossians chapter 2:9, for in him all the fullness of the Godhead dwells bodily. The Bible is clearly specifying, stating that Christ is God. And the second verse that was used during the council discussion or debate was Romans chapter 9, verses 5, and it says, of whom are the fathers and all the people of Israel, from whom is Christ as concerning the flesh, who is over all, God, blessed forever. So the Bible is clearly saying Christ is God. He is blessed forever. He is the highest. So there is no way that we can see Christ less than God. كمون أب يوحنس معرف حدا قطر حمشته قطر تجعل تزبرتا قال بمجمرتا نبره تقال دما أملاك نبره تقال ون أملاك نبره زبركاني ناي ويتنان ناي مدحنينان يسوع كريستوس مغلصي يك سلازي اتقال أملاكي بعلو اتقال كاني كريستوس. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Was also another verse that was used during the council to provide evidence against Arius' teaching. And the last verse is also chapter 14:6 in John. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. ኢየሱስ ከዓ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ዝብል ከም ራብዓይ ዝተሽዑ ኣብ ዝተጠቐምሉውን ግዜ ንምቁጣብ ዘየተናዮ እቲ ኪዱ
ናብ ኩሉ ዓለም ዞሩ ንኩሉ ዓለም ካስበኹ ብስም አብን ስም ወድን ስም መንፈስ ቅዱስን እናጥመቁም ደቂ መዛሙርቱ ይገበርዎ ዝበሎም ቃል ስለዚህ ወራስና ህይወት ዘግብር ስም ክርስቲያን ንክትከውን ዘግብር ስም ትሕቲ አምላኽ እዩ ኢልካ ክትማጎት ኣይከኣልን እዩ ዝብል ኢባረይ ንአርዮስ ዝረትዖ ስለዚህ ወልድ ካብ አቦ አትሕትና እንሪኦን ኢና አቦን ወድን ከዓ ሓደ እዮም ዝብል ከምኡውን ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ከምቲ ኩላትና ንዝክሮ ከዓ እንታይ ዝብል ኣለና ኣነን አቦን ሓደ እዮም ኣነን አቦን ሓደ እዮም ስለዚ እቲ ሽዑ ዝተጠቐምሉ እምበኣር እዚ ይመስል that ብፍላይ ቶም younger generation use if you could help me let's recite we believe in one God ጸሎት ሃይማኖትና ናይ ቀዳመይቲ ካብ ጉባኤ ዝተረኽበ መፍትሕ እንታይ እዩ ዝብል እንጂ ክፋል ናይ ጸሎት ሃይማኖት ኣብዚ ተደሪሱሉ so I want you to help me loudly can we all read can you guys read from there okay we believe in one God the Father Almighty maker of heaven and earth and all things visible and invisible and in one Lord Jesus Christ the Son of God the only God begotten of the Father before all ages light of light true God begotten not made one essence of the Father by whom all things were made who for us then and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became human and he was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried and on the third day he rose again according to the Scriptures and ascended into heaven and sits at the right hand of the Father and he shall come again with glory to judge the living and the dead whose kingdom shall have no end. Yes, so part of the creed was written during this time. በትግርኛ ለኻ ከምትኩሉ ንፈልጦ ተቀዳመይቲ ዳሕነ ምንባብ ኩሉ ዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ብሓደ አምላክ በእግዚአብሔር አብ ንአምን በሓደ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ሁሉ ዝኾነ ወልደ አብ ዋሕድ እውን ንአምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኸበ ሓቀኛ አምላክ ዝተወለደ ፍጡር ዘይኮነ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጠረ ብዘይኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ የለን እንዳበለ ብዛዕባ ጎይታ ይገልጽ So if somebody asks us what is your faith how do you explain to me your faith we just give them the statement of faith which is a creed So today, not only the Orthodox churches, not only the ancient churches like the Catholic churches, even if you go to the of the Protestant brothers and sisters, the Protestant churches, we find the creed being used by them because they couldn't come up with a better statement of faith than the creed. ስለዚህ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ብዛዕባ እምነትና ክሓተና ከሎ እንታይ እምነትኩም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንታይ ኢኹም ተኣምኑ ብለና ከሎ ነዛ ጸሎት ሃይማኖት ኢና ንብሎ እምነትና እዚኣ እያ ትመስል ኣብዛ እምነትና ጉድለት እንተዳረኺብካ ንገረና ሎሚ እተን ጥንታውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ጥራሕ ዘይኮና ኦርቶዶክሳውያን ካቶሊካውያን እተን ብሓንሳብ ዝጀመራ ሐዋርያዊ ባህልን ትውፊትን ሒዘን ዝቕፅላ ዘለዋ ብዝተፈላለየ መገዲ ዋላ ዞም ናይ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣሕዋትና እምነቶም ክገልጹ ክደልዩ ከለዉ ነቲ ኩሉ ታሪክ ቤተክርስቲያን ናይ 1500 ታሪክ ቤተክርስቲያን ብዙሓት ኣይቅበልዎን እዮም ነዛ ጸሎት ሃይማኖት እዚኣ ግን ካብኣ ትበልጽ መግለጽ እምነት ስለዘይረኸቡ ይጥቀሙላ ኣብ ዌብሳይታት ናይ ፕሮቴስታንት ሕዋትና ከድና ንርአዩ ገለ ነገር ይውስኻ ገለ ነገር ይጎድላ እምበር ነዛ መግለጽ እምነት እዚኣ ይጥቀሙ
ስለዚህ አቦታትና ማር ሓደ ዓብይ መሰረት እዮም ሂቦምና ሓደ ዋን ወላዲኻ ገንዘብ ከውርሰካ ይኽእል እዩ ሃብቲ ንብረት ከውርሰካ ይኽእል እዩ ፍቅሪ እንተዘይውሪስካ ሕውነት እንተዘይውሪስካ ድልዱል ዝኾነ ቤተሰባዊ ምትእስሳር እንተዘያውሪስካ ግን ኣብ ነንሕድካ ክትበኣስ እቲ ዝተወርሰ ሃብቲ ይኹን ገንዘብ ተጥፎ እያ ስለዚ ኣቦታትና እምበኣረይ መሰረት እምነት እዮም ኣውሪሶምና ማለት ካልእ ብዙሕ ነገር ይሃቡና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መሰረት እምነት ግን ኣውሪሶምና እዮም ስለዚ ብዛዕባ ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ክንመፅእ ከለና ብዙሕ ሽግር ኣለና ንኣብነት ናይ ምሕደራ ሽግር ኣለና ቤተክርስትያንና ነፃ ኮይና ብምሁራት ደቃ ክትመሓደር ኣይንሪኣ ኢና ምስ ዝመፀ መንግስቲ ተጎዝጊዛ ምስ ዝመፀ መንግስቲ ተፀጊዓ ንሳቶም ከዓኒ ነታ ዝደልይዋ ዕላማ ክብሉ ክትብደል ከላ ኢና ንሪኣ ሃዋርያው ተብሉ ጥራይ ማእከል ዝገበረ ብዝተቐቡ መራሕታን ደቃን ጥራይ እትገልገል ቤተክርስትያን ተትህልወና ዓብይ ለውጢ ምራና ግን ከምኡ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ምሕደራ ፀገም ኣለና ካልኣይ ናይ ትምህርቲ ፀገም እውን ኣሎ ከምቲ ዝግባእ ንቤተክርስትያንናን ንወንጌልን ንትምህርቲ ኣቦታትን ኣይንፈልጦን ኢና ንኣብነት ካልኦት ኣብያተ ክርስትያናት እንተደኣ ርኢና ብዝሓሸ መገዲ ንቤተክርስትያኖም ይፈልጡ እዮም እዚ እውን ጉድለት ኣለና ካልእ እውን ፀብፂብና እዚ ነትን ክንብል ንኽእል ኢና ሓደ ፅቡቕ ናይ ቤተክርስትያንና እንታይ እቲ ዝዓበየ ፅቡቕ እንተኢልና ግን መሰረተ እምነትና ግን ድልዱልን ፅሩይ እዩ ኣብ መሰረተ እምነት ሽግር ይብልና So we can see some problems in our church. It could be the administration-related problems. It could be education-related problems and others. But one thing that you see in the Orthodox Church is the strong apostolic foundation is the heritage of the Orthodox Church and other ancient churches as well. So we may have so many other problems, but we don't have problem related to our foundation, the faith, our faith. So regardless of the situation, the church survives so many persecutions, the church survives so many troubles, so many problems. Why? Because the foundation is apostolic and it's strong. So as Orthodox Christians, we have the responsibility of keeping and preserving the foundation of our faith. Nobody until this time comes that and said, I found a fault, I found a wrong in your creed, in your statement of faith. So this is not just kind of self-pride or we're not comparing with others. We're just stating that the foundation of our church is strong and apostolic. So in short, what do we believe about the Holy Trinity? Okay, if you see the picture, the Father is God, but the Father is not the Son, or the Father is not the Holy Spirit. The Son is God, but the Son is not the Father, the Son is not the Holy Spirit. The same, the Holy Spirit is God, but the Holy Spirit is not the Son, the Holy Spirit is not the Father. In our Tigrinya, أبوتاتنا خمورنا خلوا تقدم ناس خلنا تايب بالنيرنا سلاسة خلنا يقولوا سلاسة يقولوا حدا يقولوا بمتى سلاسة يقولوا بالسموم
بقبرهم بأكلهم بمنتهى كحد يكونوا بسلطانهم بفقادهم بملكوتهم ببحرياتهم ስለዚህ እዚህ ክንብል ከለና በአር ወድን አይገዛር ሱላዌ አለዎ መንፈስ ቅዱስ አይገዛር ሱላዌ አለዎ እግዚአብሔር አቡኻን አይገዛር ሱላዌ ሰለስቲኦም ማዕረዮም ሰለስቲኦም ግን በትዝ ገብሩዎ ተግባራት ይፈላልዩ ለእግዚአብሔር ደፓንቶክራቶር ይላልጥቆ እግዚአብሔር በትግርኛና እግዚአብሔር ተባይለ ተተርጉሙሎ كل زخير مالته نولد خال ويتنا مدحنا نس كريستوس كا ولد واحد يلنا نتوى زي تولد دمر زي تفتره كبابوس تولد ناي جزء رسول الله وحاجة له سلسي تي أبو ناي كل جزائي نبل كلنا نولد خنسكرون كلنا خان تاي نبل نعلم زسعره الشيطان تسعره نموت تسعره مس جزاء رسول مس أبوون نعلم زعرمه صبغت شب ببيتك سنة نتكمل لها مدحني علم نعلم بملوخا مدحني زقني إلا نتوع نمفس قدس كنتوع خلنا خاني أراكريتوس منتها ومن متريه ومنتها كلنا إلا نتوع the paraclete paraclete ማለት ካኒ ሐጋዚ መንፈስ ማለት ሐጋዚ ስለዚህ ላይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ባአሬ እንታይ እዩ እንድሕሪና ንቤተ ክርስቲያን ውን ምስጢርና ዓወት ናይ ቤተ ክርስቲያን ውን መንፈስ ቅዱስ እዩ ምስጢር ህላዌ ናይ ነፍስ ወከፍ ክርስቲያን ካ መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ أقدماء كورنثوس معرف حموشته زارو كله تايزب بخول ندفع بخول ندفع نتأمي نتأمى جن ميتنا أي مركبيننا توحيدنا أي مركبيننا تسعيرنا أي مركبيننا دابا ليجن سلام تاي منفس قدوس سلازلوما منفس قدوس نتدخم زبرتر نتموت زتنسى نزرع حقه زقرب نتعبتنيا لبوز السبر نحيالي زبل دماء تحت زبل نتحوت يزبل كاني لعل زبل دقافي متسأنا نعم مراحل لاي نفس وقفنا لاي بيت كريستيان ناس بزغنا سلازم منفس قدس يمستير ناي حدا كريستيان مويتو دابل كايو حلقا زي موت لو مسي مورالو تسبريو باتزور دلو قفعي تسفى قرصيو دابل كايو حلقا تسفى زي قرص كريستيان سلامتايو تيبنا منفس قدس لزلي نخلاتنا ابزي حلف عمتات زغرمنا زنبره ناي قدس ابن انطونيوس منفساوي صنعات امناتني بحواتهم تتأليموا بحواتهم بأسات تتأليموا بتزنبرنا منقصنا نبلو أم حدارنا عدناو تتأليموا تقفعهم لازم كل بينهم بتصموا حالفوا كله كبسب ولو دحان متي كل نقر دو كبرسي تقاقي قبلكم بيه كم تتفضلوا يقول لكم قبل يقولوا ليرم قنا يقول كسع مجرش تاستنفاسهم نتأمنت حليهم أب زمننا سماء رئينا بزحات سماء تاتي حل في أمه نقولها نبوز كلنا سماء كمتي أب سنت صار دقايقنا ننبوه أب زمننا رئينا سلسي إذا كل زلمتاينا نمتعد لنا منفس قدسيو أب تازت ألمتت ساعات برهاننا منفس قدسيو أبتا تسفز ورثنا لله ساعات دقيق حيلنا مستئر اللاوينا منفس قدسيو نبيت كريستيان لو مسي فحك نبلينا لو مسكن بتنينا لو مستداخلنا هنا كنبل كلنا
حيلي زخننا منفس قدسي سلازي إنا باري أمنتنا أبن أب ولدن أم منفس قدسينيو نبرزلنا. So the bottom line or the main reason why we are focusing on our foundation is because the Holy Trinity serve at different stages of the church, at different stages of our life, differently. We need all the Holy Trinity in our life. We need God the Pantocrator, the one who can do everything. The El Shaddai, the Almighty God, the omnipotent, omnipresent God, we need him in our life. We need the Son, because the Son is the one who gave his life for our sake, for our salvation. So we can only get forgiveness through the blood and the body of our Lord Jesus Christ. Through the blood that was shed on the cross. So we need our Savior in our life. We need the Holy Spirit in our life. It's human nature that we need comfort. It's human nature that we need strength. It's human nature to give up easily when challenging time comes in. So we need a helper. The main task, the main job of the Holy Spirit is the Paraclete, as its name indicates, is the helper. He helps us whenever we need him, whenever we ask him. So that's why we usually start when we pray in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, one God, Amen. We shouldn't be easy on this. We are invoking a divine power on us, on our situation, in our life. ስለዚህ ፍጽም ለኸለና ባሪ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ ኢና ፍጽም ለኸለና ስም ናይ ስላሴ ንጽዋዕ ኣለና። ስም ናይ ስላሴ ክንጽዋዕ ከለና መለኮታዊ ኃይል ንለብስ ኣለና። እግዚአብሔር አቦ የድልየና እዩ ሁሉ ዝኽእል አቦ እግዚአብሔር ወልድ የድልየና እዩ ኃጢአትና ዝድምስስ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ የድልየና እዩ እቲ ኣብ ግዜ ድኻምና ኣብ ግዜ ወዲቕና እንዲና ተስፋ ቆሪፅና እንዲና ኣብ ንብለሉ እዋን ብርሃንናን ኃይልናን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ የድልየና እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ስላሴ እምነት እምበር ኣብ ቤተ ክርስቲያንና መሰረታዊ ኩሉ ግዜ ከዓ ክንጥቀመሉ ይግባአና እዩ። እተን ሽዑ ዝነበራ ጉዳያት እውን ኣብቲ ጉባኤ ተፈቲሐን እየን። ንኣብነት ናይ ትንሣኤ መዓስ ነብዕል ዝብል ካብቲ ናይ ኣይሁድ ክፍለኹም ዘለዎ ብዛዕባ እቶም ብንስሓ ዝምለሱ ካልኣይ ግዜ ክጥመቑ ይግብኦም ድዩ ዝብል ምጥማቕ ኣየድልዮም እዩ። ምክንያቱ እንታይ ዝብል ኣብቲ ጸሎት ሃይማኖትና ኣሎ ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ስለዚ ጥምቀት ካብተን ዘይድገማ ምስጢራት እያ። ብዛዕባ እቲ ናይ ድንግልና ናይቶም ዘገልግሉ ውሉደ ክህነት ከዓኒ ከምቲ ፃውዒቶም ክኸውን። ስለዚ እምነት ግና ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳዕ እያ። Now faith is assurance of things hoped for, proof of things not seen ዝብል ሓደ ካብቶም ኣቦታት ቤተክርስትያንና ዝገለፆ ቃል ዘር አትናቴዎስ ወይ ድማ ቅዱስ አትናቴዎስ ምስኣ እትኸይድ ቶም ዩዝ young generation, if you can see, can you help me reading the English part? They had a hapti, one of the arguments of Saint Athanasius. Yeah, one more time, can you help me? Therefore,
ስለዚህ ሓደ ካብቶም ኣቦታትና ዝበለኻ እንድሕዳ ናይ ብሓቂ እቲ ክርስቶስ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ኣምፂና ሞዳኣ ሞኻ እንተላ ተቐቢልናዮ እቲ ናይ ኣርዮስ ትምህርቲ ኣይድሓልናን ማለት እዩ። እቲ ኣብ መስቀል ዝተፈፀመልና ውዕለት ደም ምፍሳስ ንዓለም ኣየድሓነን። ስለዚ ንክርስቶስ ከም ኣምላኽ ምቕባል ዘይምቕባልን እምበኣር ናይ ድሕነትና መሰረት እውን እዩ። ስለዚ ዝድሓና ንሕና በቲ ፍፁም ኣምላኽን ፍፁም ሰብን ኣብ መስቀል ዝወዓለልና ውዕለት ኣብ መስቀል ዘፍሰሰልና ደም ኢና። ተደኣ ነዚ ንክሕዶ ኮይና ግን እምነትና እውን ይነቃነቃሉ ኢሎ ማለት እዩ። one more time he united ስለዚህ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ወረደ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ሰብ ኮነ ዝብል ኢኻ እዝኺ። ስለዚ ተደኣኒ ናይ ብሓቂ እቲ ንክርስቶስ ኣምላኽ ኣይኮነ ዝብል ናይ ኣርዮስ ትምህርቲ ተቐቢልናዮ እቲ በቦና ኣዳም ዝኣተወ ሓጢኣት ኩሉ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ከዓ ነፃ ዝወፀናሉ ውዕለት ናይ መስቀል እውን ይፈርሳሎ ማለት እዩ። ስለዚ መሰል ውልድነት ኣብ መስቀል ረኺብና ኢና። እቲ በቦና ኣዳም ዝሰኣናዮ መሰል ውልድነት ተመሊሱልና እዩ ክንብል ከለና እምበኣር ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ብምእማን ጥራይ። ስለዚ እንተኾይኖም እዮም ኣቦታትና ክሳዕ ክንዲ ጉባኤ ዘድከሞም ክንብል ከለና እምበኣር ነቲ እምነትና ዘናቃንቕ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ መሰል ውልድነት ረኺብና ድሒና ኢና እንብሎ ኣብ መስቀል ብዝፈሰሰ ደም ነፃ ወፂና ኢና መድሃኒ ዓለም ኣድሕንና እንብሎ ዝትንክፍ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። one more time Saint Dioscorus said ኣቦታትና ከዓ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ኢሎም ገሊፆሞ ሽዑ ወልደ እግዚአብሔር በመለኮቱ ወልደ ማርያም በትስብእቱ ካብዛ ናይ ኣቦና ቅዱስ ኣቡነ ዲዮስቆሮስ ዝወፀ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ኣቦኡ ክውለድ ከሎ ካብ ኣቦኡ ዝተወልደ ብመለኮቱ ካብ ኣዲኡ ከዓ ተሰጋውነት ወይ ድማ ብስጋውነቱ። ስለዚ ብዛዕባ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብዛዕባ ክብራ ክንብል ከለና እምበኣር መበገስ እውን ኣለና። እቲ መለኮት በይኑ ኣይኮነን ኣድሒንና። እቲ መለኮት ስጋና ክለብስ ነይርዎ። ካብቶም ኩሉና ፍጡራት ከዓኒ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብቕዕቲ ኣደ ስለ ዝተረኽበት እዩ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ። ስለዚ እቲ ስጋዊ ባህሪ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወርሰ ስጋዊ ባህሪ ናይ ኩሎም ፍጡራት ደቂ ኣዳም ባህሪ ከዓኒ የጠቓለል። ስለዚ ናይ ኣርዮስ ትምህርቲ እምበኣረይ ሰብ እዩ ጥራሕ ትሕቲ ኣምላኽ ትብል ትምህርቲ እንተደኣ ወሲድናያ ነቲ ስጋዊ ባህርያት ተጉልሓ ነቲ ኣምላኻውን መለኮታውን ባህርያትን ትነፅል እያ። እዚ ከዓ ብቐጥታ ምስ ድሕነትና ዝተኣሳሰረ ትርጉም ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እምበር ኣቦታት ብሕፅር ዝበለ እቲ ሎማዓንቲ ዝረኣናዮ እቲ ናይ ጉባኤ ኒቅያ ካብተን ሰለስተ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጉባኤታት ዝበሃላ እታ ናይ ኒቅያ ኣብ ዘመንና ንመን ይመስል ኣርዮስ እንድሕር ኢልና ብቐረባ ኣጋጢሞምና ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ነዞም ጀሆባዊ ዊትነስስ እዩ ዝመስል። ጀሆባዊ ዊትነስስ ሓደ ካብቲ ትምህርቶም ክርስቶስ ፈጣሪ ኣይኮነን፣ ክርስቶስ ኣምላኽ ኣይኮነን፣ ሓንሳብ ቅዱስ ሚካኤል እዩ ኢሎም ፅውዕዎ። ሓንሳብ ከዓ ልዕል ዝበለ ካብ ኩሎም ፍጥራት ግን
تحت فتعري إلى بتوعه سلزي تناي أريس تمرت نايمن يمثل زمننا بزمننا تراينا كم أبنا خلنا نزيهم قدر إن خلينا زاوير سمعنا يقال أبيوتنا سلاسة سساب اسم فساو فرم منفس بسلك فنا أيوة اسمعنا باشي تبغى تمرتي تماهرنا زاوير المسجد على تمرت سلازمنا اللي حتى مرتي يبقى كروت الآي حتى المنسب ساعات لا بورشي ساعات هيك بروجرام السنة كريم ناي حتى المنسب بين حتى شهر صغيرين في كان مرة كنت أدرك بخلي أنا سجاب امتحان خلاص كده بالنسبة لنا مش هقدر بالناس هون كنت مسؤول اللي البوشي اوكي خلينا نوزع معنا فيروس أبدأ أكتبها بالناس أنا هنتمرتي بدعمني صفارة هذا بيشتغل تسألينه نتحدث تيا إتا كريسي لأنه كابونا كمجتمع هو كم kind of نحن أرمية Orthodox أرمية إلهم معناتهم هجي أتاكريت حنت تبقى حنت النفس مو بس بروتستانت هون نتفرجنا عن شيء مثلا تبقى كلا زي موقعهم نحن تبقى ثاني بس إحنا الناس تتحدث كده هجي تاكريت عملوا له عينة مثلا سنة يومي عملوا له يوم يجي ولاس أكيد ساعة أنا عندي أرثوذكس تبلنا تاكريت يومي ننبت جيجات عشان كلنا هنا وحجي تا مجلس أمنات كابوس بلس مجلس أمنات سنزير قومي يوم ستقوم لا زعباتات أنكت كنبل كلنا جل أمنات مسمون وعلى بيقومس حساب كان كده نسيرنا نتحولنا ولا يوصل كان أمريكاوي باكجراوند ويدمان تبايتو ناي بروتستانت بيتكريستيان سلازي كلمي مستيرة تكليل بفلسامنا مستيرة تنقات كل مهرون يعني مستيرة تنقات تماهيرو آمينولو أرثوذكس أمنات قناعيو سبالة كتنبغ ليهم أتميعنا مستلزم بغشحو نابزا مستيرة تكليل ثاني بسرعات تفتشي مدلومات درجة مستيرة تنقات تجي مسيرة تكون على حجي نحنا ندق ما كنا عندنا خمو قبلنا سلمتاي نحن ديرنا إذن شروعات المستيرات ناي بيتكريستيان أبناي وانجلاوين أبناي كريستيانات حواتنا أحدنا يلون مستيرة كنات يلن مستيرة تنقات يلن كم تنقات كم ملكة قربي قال يومون ناتي قدس قربان كم ملكة يقربوا قل كمتي بخنتاوي مقدي سلازي تفتسمت تنقات كم تنقات نحن قبولا نسخ نبلكلنا قل اتسب بجمال خردو لا يدلون بري نخلنا يكون عندنا نزحونا هنجي دقاقنا نخلنا نخلنا كاي يكون عندنا إذا استفتمت تنقات እግዚአብሔር ይፈልطው كم سرعة بتكريستيان نحنا مستيرة تكليف تفتسم تخيلنا قل مستيرة تنقات باتي بخاهن كفتسم على لازم بوحدو أبت مستيرة تنقات تفتسم ولو كهن كل اللغو إتزفتسم مستير بعض فتسم على أبت خرسان فتسم على اللغو كم خامس تاب مستيرة تنقات كل جزء مستيرة ميرون كأسف زلا مستيرة ميرون كأفتسم على اللغو
ስለዚህ ምድጋም አይኮነን ተሓንቲ ጥምቀት ኢና ሳሕጂ አባይና ጸኒና ዘለና ማለት ንሕና ዝተጠመቅናዮ ጥምቀት እንተደኣ እምነቱ ካባና ርሒቁ ጸኒሑ ወድና ይጓልና ክምለስ ከሎ ግን ካልኣይ ግዜ ዓይነት ነው ታጥምቀት ወሰዳ ታጥምቀቱ ቅብልትያ ንስሕቁ ተቀቢሉ ጥራሕዩ ናብ ቦትኡ ዝምለስ ጽቡቅ መግለጺ ጋር ናላ ሓንቲ ቢሻይ ኣዋላ እታ ሓረተታ ይደግሙ ዘለው ትብላ ንሕና እውን ነቲ ዘይንቕበሎ ወይ ቅቡል ዘይኮነ ጥምቀት እዩ ዝበልናዮ ከምኡ ንገብር ስለዘለና ንሳቶም እንተኾነ ይደግሙ ንደግም ኣለና ኣይኮኑም ዝብሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅቡል ኣይኮነን ዝብል ግዴቱ ስለዘሎ ትናነ ማለት እዩ እሺ ኣንቲክ ግዜና ተለና ሓራይ ዕድል ተለና ካልእ ትምሶ ስለዝኽእል ንቐጥታ ሕጂ ናብታ ናይ መወዳእታ ናይ ቴክኖሎጂ ክንከይድ ኢና ግዜና ስለዝኸደት ሓንቲ ተዋሒታ ኣላ ማለት እዩ ናብ መምህር ተኽእሉ أبوتاتي كهنات كحاتاتي تحني خافتنا يزقوني خا أبصرتكم ذكروني التي أقبل له بإنجليزية جن انتحار الله يخونو أمونكم قرأت تقرنا غير له لذلكنا تبعي يتدالين حنامون يتنفعنا إزاي ناي technology and our deepest human needs to believe كما يجمعنا نحن نتقبل لنا نتي صدق نجر السؤال كما يجينا نحن نتقبلنا له ويكا كابتي نابرانا كابتي نتنا ندرسنا له خاصي بهم يمرك يقول لنا مالتي mainly again it's for our kids and ourselves as well. So handling screen overload of our brain growth and keeping families strong. So today we are going to talk about honestly conversation, really about technology. How does it affect us? We want to go deeper than saying screen time is setting rules. So we tell our kids, you can't do this, you can't do that, or screen time is after school. You can only have 1 hour, after that you have to put it away. But we have to look at deeper. Well, how is it affecting us? How is it affecting our children? And how daily screen habits we عمل نقول لنا بزعبة تلفونسي كمان بزعبة screen time. And changing our thinking, how we do in school and how we connect at home. Today we look at God's word and how our brain actually grows and share some real hopeful ways to make our homes happier and peaceful. كن رأينا مالتي التليفون حر بزي ولم أدخلنا من تليفون مثلا مو نلعب بسمعها نقول مفسد بسينا جنجنا ولم نقول هم أن دعونا خلنا حر بزي نلعب طمن الأشياء نحن ولدينا لكن هذا راح يكون زي كرد أن يبقى مالتي. The massive pressure من تايمكم نحاول زلوا تي عبي زعبي صارت زلوا مالتي. Screen affects parents as well. But teenagers and young adults feel massive daily pressure to stay online. معناته كم زي نتي فيسبوك دي ولا نتي تقبل نجارات التحذير عليه جلس يقولون كون مثل اسمه كل جزء pressure عليهم. إذا أري خياله إذا حليفات كلام مثل زلوا
ንሳቶም ፕሬሽር አለው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በአታሲዮን ነው ማለት the fear of missing out هذا ነገር ከሐልፈካ ላይ መፍራህ ስሜት ያህደረጋ ማለት ከገና ጽንዕና በሐቂ ዘፍርህ ነገራት ማለት a constant feeling of rush to get news faster and coolest devices so you don't feel left out በታናይ አረግ ቴሌፎን ዝነበረት እናሲ እትኩሉን ገብረደለና ሕጭ ንገብር ንኽእል ግን ተማዕሩኽ ተይድዮም ወይ ከማይ መስሉ መሰልታይድዮም ሓዳሽ ቴሌፎን ስለ ዘለዎ ኣብ ዓመት ኢና ንመፅ نغير ግን በተአረጊት ዋላቲ 80% ናይታ ቴሌፎን ከማን አይንጥቀሙልን and the kids know it well the perfect life track እዚ ኸዓኒ ፍጹም ወይ ከዓ ሙሉእ ህይወት መፃወድያ ድሕዘና ነገር ማለት ይገብረልና ኣሎ social media feeds show everything or shows everyone else best ሕጂ እቲኦም ካልኦት ካባኻ ዝበለፁ ሳቶም ተዓርዮም እዮም እዚ after Facebook ትሪኦ ዘለኹም ወይ ከዓ እኔ ኣብቲ ስእልታት ዝረአ ዘሎ adjust ዝኾነ እምበር ልክዕ ከምቲ ንሳቶም እውን ዝኾኑ ገይሮም ኣይኮነን ዝቕርብ ዘሎ ንሕና ግን ከምኡ ኣይመስለና it's mostly polished moments making kids feel like they aren't happy enough good looking enough or talented enough but what you see on TV what you see on the social media it's actually altered it's not real okay but God's masterpiece plan is this ናይ ኣምላኽ ዘደንቕ ፍጥረት ግን እዚ መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጥርካና ኢኻ እሞ we are fearfully which means with great care and wonderful made the human brain contains approximately 86 billion neurons each intricately designed by God to work together in an extraordinary way ከምቲ ኢና ተፈጥርና ማለት እዩ በአምላክ ተፈጠርና ንሕናሲ ወላ ሓንቲ ዝጎድለና ነገር የለም ወላ ሓንቲ ዝጎድለና ነገር ኩሉ ዘድል ነገራት ሂቡ ይፈጥርና ማለት እዩ ግን እንታይ ኢና ንመፅለልና ባዕልና ንመፅል ነገራት አለ the growth explosion by age 3 በ3 ዓመት ምስኮነ ማለት እዩ a child brain has formed approximately 1 quadrillion which is 1 times 10 to the 15th power 1000 trillion neutrons connect far more than we could retain in adulthood إذا نقدر إذن ولا مصاحبنا حسوسيك إلا نقراتي مالتي through a process called synaptic pruning ولا بتي متحف قدسنا ونالو فمزل لنا أمري نتمحلنا the brain's strengths frequently used in connecting and eliminating that rarely used أجينا تريد تقامل لنا كم تي إسقابيرا نحن سنتي talents زحبنا نحن مالتي تي يا بناتنا زحبنا سنتي الأدين تقامل لنا انتهي خوا حكا نتي زلوا سنتي يوصلهم نتي زي بلوهم تلاتهم لك نزيعتهم لله مالتي هذي we have to be careful the wiring principle while our brains are wonderfully designed by God for birth or from birth much of the brain wiring is shaped by experience هذي basic تزتحز مالتي what we do what we see what we hear what practice okay repeated experience in the world especially before age 25 plays a major role in strengthening and shaping neural networks. This is ማለት እንደቀናሲ ብናሽተ መንከለው እንተራዴ ነገርና ያምሲ እታቡን ይሽጣል ሐዞ ናሐዞም ምን አብያት ከይረ ማለት ተአመል አው ይጀመር ማለት ለህፃንሲ ብንሽ እኮሎ ተኸላል ገቦ መንገዲ አርየሞ አላህ ደግሞ ድሕሪዮ ካብ አይከልግስኒ ይዙ نحن خاطر نقدر نبعنا معناته إذا نقدر إذن كالو جمعنا نتقامل لنا مالتي ولا أفتناتيشن سباند لنا خاني زت مع على تقولت ويا حسرات مثلنا مالتي أب حال نقدر زي أب تسرح كل جزء ذا من مالتي أنا قررنا هاي سكول من غير أي تسمع من هاي سكول so كل نقدر نحاته ونحر نقدر نزيات ولنا نحرك ماسي flipping and scrolling non-stop brains the brain hates slow deep thinking leading to quick boredom and giving up on schoolwork. The assignment تكتبهم كلها نت assignment time قبل. لون بيلون تمارس كم يدعم سلوك يوم الجمعة. أبناء ملاك ما تكلمين تلفونكم على السوا. تخوانا نقدر إلكترونيكس على السوا تتبعينه. فتات أوان. homework كامل homework قديفكم ما يكون لكم متوقع عنا عندهم لهم. homework ما يكوني بعدها ما يكون الشرح وزلوا.
بعلهم بعلنا كوفينا عند حمص أو مسار حالنا ده إذا نجرز خرج هذه إذا حلفنا ناتنا ندفع ناسي تي لتجبر رجيك أنا خارطينا من دلنا وارد هذه نزخة خنستقبل يجبعنا too easy trap when answers are instant when we lose the chance to do the hard work mental workout that teaches us patient problem solving and how to think for ourselves isn't it good in that way ولا نحن نجزء اسمهم مجابين ولا نحن نجزء دليناسي غير أبشراتي مثلا ليك راح توصل تي process بني تفعل لا تبقى خير يزيد التصدم دلونا بدكنا حمالتي scheming versus reading لو مزنا بكمان يلا ترجع تجي دنبو يلا what they do is you scheme ونحن نحتاج ليك أنا قلت إحنا ملكان برنا حاسي لا تصحى حاول تحسس بقى أنا مقبل ويتأثر في المقبل جليل كاست قبل نقرأ كمون أما تصحى كل اسم المقبل نحن على مالتي reading on screen makes us skim or scan it fast and keywords instead of sitting down and understand and enjoy the good book. Enjoying the good book. Boredom is good. Like our telephone, we all do it. We don't want to admit it, but we take our friends to the bathroom, which is not good. Okay? Let's not do that. The copycat house, together back alone. This is very important. Distracted parenting. When parents look at our screens instead of talking to their kids copy that behavior and shut down. When parents look at the screen instead of talking to their kids copy that behavior and shut down. We teach what we want. We produce who we are. نحن ندولي دكنا خون وزدوليو نمغرامينا. فريوم دكنا جن نحن رخنا يمين. نحن رخنا يمين. أنا خنجبر نحن نقبل دلنا نجرا نسيم كوبي دقابل. سلزي أمكاني أنا ثان قبل يقبل مالي. screen interruption لزخ أبكل كذي رخون دلنا نجرا مالي. ولا بتحسن كي ترفعتي دلنا مالي. Real important family moments and conversations get cut short by constant notification. التليفون كاتشيت إن حرينا أنا آخر أنا كتبون لا للكاتشين كابل. ولا مسكان كان لا تزارع كاتشين كاسي تيت إن حرينا أنا آخر. Vibration إن حرينا check كابل مالتي. إذن قبل دل ناسي مولو أين بوني ناتو مالتي. Trading real talk for typing. Family life in the same house but stay totally separate online words. Looking at the screen instead of looking at each other in the eye. أكندي حين داخل آخر قدم زنبرة كريكم يخلني كم زنبرة قدم نقدم المساو حدث زنبرة خلني هو تنيرون سمانة هذا كم هو تنيرون تسعة هذا كم هو تنيرون إذا حد قالنا يا أخي كم هو تزلوا خلني يروح يزنا الحمد لله مالتي. Number one, friendship shapes what we believe. Core truths. Relationship impacts and create talent. مسراتاون حق نزلوا مالتي ركبات ويكازمتنا تسكنا ناي مهزم كذا حجينا هم خو creative كونوا أيكولوني معناته تي كل زليو سي أكا instant معناته especially بدنا حجها AI تدل خانة كتبت خير تدل خانة كتبت خير ولا سئل نتيون حزم مسلجلو كبكاير دنسون ناي كوستودن سجيركا كذا حبل كان هون ناي كان خمسين كان تزارع بزدن سجيركا كان ترى يبيع هم خايف بكاي ناي من مخانسي سنة الناس كشجرنا إماراتي. People first. They are told teenagers. Teenagers decide what they believe based on who they feel close to. We have a saying in our teachers: kids don't care how much you know until they know how much you care. Don't recognize تفكر كخصح كندزي آية قدسوني. سجاع السخان تقدسنت ناكا فريق. تقدسنت ناكا أتون دلنا مثلا خامل بتفكر كاري بدل لايكا زاربون تخيلها ويجا أقصى محا يروح يوم خارج. تريكو ينقل تلتقى معنا حوالي. تناقم تقدسون نسخاسي كصح كندي تقدسون هذا الموضوع. Ready for action.
Young people are wired to make a difference and have incredible creative and new idea when given the space. ندقنا نحنا عين سمعنا ندقنا بايتا عين هومنا كل شيء أنا نقول أبد خسان ندقنا بايتا عين هومنا لو ما عملت هذه أسي ندقنا نساتهم كمل أمينو ندقنا مدبنا ذاتهم أو سنا لكن كما كنا حد فهمتها عين برنا أكن نعم تحس نقول نحنا ثم قال لنا نحن طيبنا يعني نحن ثم قال لنا كان سحب بعنا نديكنا خلنا نسوي بعنا نساتو كوانا نلعب فلت يعني بحكي ترى بايتات واحد بومسي كوانا نلعب نزبة خصيان كم أفراد الدلجنا يتوهاب مو لسه اللي بنحبنا looking forward for this they want to help change the world for a better but often get stuck just clicking buttons on a screen instead of talking or taking actions in real life. إذا نحن مقام فرد عنا له، كم أسقبر قالوا بايتاس الإنسان يمكن بالك أكون كلام، كن حبزهم على ذن كلنا حناتنا زي ما نسي، نعم كم جمرتا كم تا نحن الرجالين بيننا كم تبتسم ناس محرقنا بيننا ترى بينا يمشي أبز وانزون كسرنا يفوقهم مالتي. تخيل إذا our phone as a security blanket. Security أنا أقول الناس بقول أملاكنا وأنا مرحنا يسوع كريستوس. أبزي مستكنا رتويز خدنا ولا كناسي بزعبة MB كروتي مهرم نيرسي. MB is equal comparison divided by security. Security نحن ترى عاد وينه زخون يكون أيه بسناني. معناته we don't MB. زي أخذ security نحن دخون بقول. زعبة كويتان مرحنا يسوع كريستوس خوني بقول. زي أتفهم قلنا security نحن تليفون يجيبون زلوا. تليفون معناته phone as an extra limb and save limb معناته تليفون تحدي كام؟ هكا يلا نحن عندنا هم منكم like lost arm taking my phone away feels like cut off my hand هكا ولا يزاروا خاني منكم هذا قال الموتون أيوة حكي وأنتنا قاعدين نتعلم بيزقب عنه. What was the formula of MB again? MB is equal comparison divided by security. If your security is big, see comparison to WC, it means nothing. But the science, but the math, Dr. Burhan compares okay? Calculus pre-calcs it tells you x, 1 divided by x, if you look at the limit of 1 divided by x is, it approaches to what? 0, as x approaches to infinity. There are security not now, we got recognize the learners, أملاحنا تسمع ترى أبيني، زمان سيمسا ولا حد تعشون قبل كنا أيك اللي تعرف نحجزنا بالتليفون نسحنا. The digital pacifier. كذا أنا أشتغل كلهم تاني أنا هم. This is it. حجي أديتها كم جاي نزقوا هذا الله. نديتها ترى حكنا يبونكو. زغير نحن هنا بودا نهبون كاهم علينا. From the time they are toddlers to when they are teenagers, kids are given screen to keep them quiet, calm, and happy. Oh, the حرب شو كان تليفون تبلو. كوفي لو أي بشكل تودي أنا. فتحكي على العمل. Stable anchor. We rely on technology to make us feel better, skipping our real relationship in God. The only one who can give us real, lasting peace is our Lord Jesus Christ. أكنت إننا ويكأنا securityنا أبويتان قبلسي أبقى نجارات من قبلنا. The cycle of digital addiction. How habit becomes addiction. A soft mind, a young person's brain, is still growing. So screen habits can change from pattern much faster, deeper than in adults.
ምክንያቱ ንቆልበት እንተራብኹም ኢናዮም እቲ ኣዲክሽን ብፍላይ ከዓ ኣብ ዘኽሪእዎ ኢኹም ካብ ደቂ 15 ስጋዕ ዝኾኑ እንተደኣ ሎው ኮይኖም እንተደኣ ኣዲክሽን ዝኾነ ነገር ሕማቕ ነገር ለሚዶም ኮይኖም ናብቲ ካልእ ግዜ ከልብሱ ብጣዕሚ ይኸብድ እዩ ማለት እዩ። Starting early, 90% of lifelong habits and addictions start from choosing men during the teenagers. After high school, the low one. After middle school, the low one. After internet, college school, after أحمد أمس وصحوا تخبر مالتي دايما قرات تسفاري مقرات معناته كريستيان تسفاري قرص يمكن أنت خنقول زقب الناس هذا ديننا خنقول زقب الناس. The age danger line: 25% risk of addiction if you start a habit before age 18. There are other studies that say 15, but this one is a little bit higher, 18. Still teenager marriage, or 19 or 20 teenager. That out the genuine, that's it. There are only 4% risk of addiction if wait until age 21. ولو إنه مستعي تعدي أسران حدا نزفكر ناتو مخنيات من خوون خير وناتو إن هذا أجمعهم عفيت خدوا دكنا لو شجرة ستيلو كنا أسران حدا نعمل كنا أسر شيء ما تعمل كمين ترى أجمعهم يخبروا مالي إذا كان سجع أسران حدا سجع قربتي أمزينهم زحسبوا ترى تتصبيهم تناقل كأجري خير مالتي زي ما أيوان هجي بس أنا بثات مثل اللانجيرو على أخوه دحين مثلا يزعم قتل تنحابين تبو بتقولنا على اللانجيرو تحابين prayer and devotion أنتي أب نعم لحنا نهبو جزء ويك أمس أم لحنا نروح ولا جزء أصل شو ما ترى أنتي average مالتي ما عندي very little time reflection ولا صلاة قبل الجزء مالتي 18 minutes a day. Acting for years. Telephone تقبل لهم هندي ساعة. ثلاثة ساعات. حدث. زي average. شو ما تساعد تقولون. ساعة 10 ساعات تقولون الله. إذا كنت average مالك. Okay. Media overload. 3.7 million YouTube حدش كده مالك. أجنعوا كليب قبلنا أخذ يزيدون نعم لهم يزيدون إحنا مسؤولين This is a self-centered trap. This is all about me. Custom feeds, personalized videos, suggestions, and parent posting too many photos of their kids online can make young people believe they won't divorce alone. The world بزعل أنت راح يزمسلم. معناته واحد حد يقول رأينا تليفون كان تأدخون إنك تتكلم كونك تنقع خادك ليك فريد أتك فريد كاسي كم راح يتصدق كل جزء تنتري النجارات كل جزء ده جاكينا نعمل معناته يتصنع حكاية. أنت حابب تدلك أنت يدلك أنت أو كحزك هذا خير يلو يطلع كائنات The Glass Castle. Believing that everything should go our way makes us fragile, easy offended, self-absorbed, and lonely. إذا مستي جابان زلنا ولا أنتوا زحرقهم قال منها أبزخ خاتي مالتي. It's all about me. It's all about me. كم زاد سبورو كم وين يسمع عندنا مالتي. نعطيك تصدق نعطيك خونا له نعطي كم زخونا له نعطيك أنا بحب أسألن نعطيك أحد لأنهم ولا تمنت حد جزيسي نحن استم entertainers بيننا نكرر زي بقنا يقولون مالتي تمرنا تحت الخصي just give me a drunk stuff أصدق ملك حيو بتعاملنا نفتنا لنا قل إذا حجي وانا نسبله مستي تكنولوجي كمبيوتر كنقبلنا علينا. تناي بحق تمرتين حاتم نبرينا مكسر حل صغير أنت راح يبلامسي. That's too much for them. That's too much. The truth is,
God is the real center of the universe, and that is actually good news. That's the only thing that we can hold on to. He should be the center of everything of our life. Okay, instead of doing the other stuff, like the cell phone or the gadgets that we have. Instead of relying on those things, we should be relying on God so He can be the center of our life, so He can be our security. Then we don't have to worry about anything else because He can provide anything that we need. All we have to ask is to be closer to Him and ask Him. Ask, you shall be given. Shall we give it unto you? Shifting our focus. Our filter, the way we look at life, is like a pair of glasses. It decides how we see our wins, our losses, and our hard times. When you change the way you look at things, the things you look at change. كم زي حتى متوقع بناء ما فسق باستمرار حاجة إذا سويت وضع النخ تحمل تصبغ نجار اللوحون ترى أي حتى متجمل كذا تصبغ ناس كرأي كايف المالتي. So we have to change the way we look at things. The promise. This is the promise that we have from our Lord Jesus Christ. Malati. Seek everything the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added to you. Whatever that we need will be added into our life. It's already given to us. This is added in addition to what we have. Real world action. Helping others, serving our church, and using our talent to bless other people instead of chasing intimate points. This is how you can get blessing. This is how you can get involved. Do more than what you can. You can. But always be ready to serve. Be ready to listen. Be ready to listen to our fathers. They're working hard so they can teach us, so we can be good children of God. Okay? We need to do that. Okay? So, Macharesha, we're going to say this to all of us together. Know your faith. God help me. Know your faith. Live your faith. And teach your faith. Good? By example. So we're going to say it one more time together, okay? إذا نقولنا تتكلم أمنتنا كيف لتنا أمنتنا كنمهر عين خيرنا أمنتنا هم فتلنا أمنتنا هم نبرل لنا أمنتنا ها كنهر نحر فريقنا يو نتلا نيرنا له بوي نحن نهر بتكبر الأمر بعد راح يكون نمو Glory be to God. Amen. So we so much more. بغدا يلا كان دي كذا ركايو. So how do you get out from the silicon-based gun? How do you get out of it? Yeah. The solution. Lead by example. Lead by example. So this one is very important. That's why I pulled it up. In the 1970s, face was the center of the change calendar values. Okay. Now in the 80s, family was the center. So it was a relationship, parent guided daily life. We have to go back. Okay.
In the 90s, school was very important. Grade, after school sport activities and all that were very important. Now in the 2000s, friendship. So this is where we started. The local neighborhood groups became main influence. Now in the 20s, digital media. We have to have it at home. If you can do it. Algorithm and online influencers became the main guide of the kids. So how do we solve it? We have to go back. We have to go back. Yeah, we have to go back to the faith. Do we eat together dinner? Do we pray together? Our fathers to us all the time, you have to do this. You have to pray together. If you pray by yourself, that's great for you. But how is it affecting your kids? How is it helping your kids? Do they see you when you pray? The things that you do, that's what they learn. Remember what we said earlier? We teach what we want, we produce who we are. So we have to go back to that. We have to eat dinner together. That's where it starts. Dinner time, there is no phone. You have to have rules. I hope Melissa أخوان تساعدنا. جن كنقبل نخيل نسدر على خمس لازمنا. نحنا كنملة سالنا مالت. أبتزنا برنا كلامنا كأبوتنا نزم خبرنا. دراسة بحث أكو فاين بلنا. تحدث عن خمسة قرآن ما تحدث عن شو قرآن ما تحدث عن. جن ناكل جزء ولا كل جزء بسوم من زمان. كوفيلكا تحدث درنا بدر كهلا حتى أقولوا وانا تليفون عندك كل وانا حلو. أنا قبري مالتي أكون أنا ما عمي. تليفون تكم ولا تدخل تجبر والنحل كما قلنا لعلي يقول غير كمل نسال عود ملك ساكون تسمع بوغنيسي عالية فتنة تمثل لنا بحر وبنالله نحن نبعث وانا جلودي مواجهة جزء صرارة فودي حرب جنانو. تي هذه سجلنا خلاص كل جلها إذن جرزي. سلزي أنا بريشترينا كم تخلت مرتات كمان أنا كم كانت الزلزال حجي أنا كم تبدأ نادي زريو كم كان فاينانس لو قلنا مستأجر بلودنا أبزبنا كبير شكل كوي نازل حجي زي ولا مقدس قرعة تليفون زري مقدس جامعة بينهم نحن رئيسنا عب مقدسنا قدسنا لا تكس ولا نقدر تكس تقرأ الناس ولا إحنا بن حجسي I think إذا نقدر زي زسم حلو استمرت زي بس فيهم زغلوا قالنا نقدر ولا مساحة تقبل تمرتون إذا قلت لازي نبي قصي وصلنا لحجي نزقل صنعها أي مسكالة مدام توسيو برنامج تحيزلو لكهنات سلطنة بس قلت لازي بعبي يعني مهناتو نحن دخلنا دكنا كله مقدسنا شكر بتعلمه زي تنكي طعم صبا أنا بحق مسيتني كأصل من كنا سرعة كالت برنامج عبزنا ما ولا بحكم عن بزعبازي discussion تنقبل أنا برزي موني تنكي وبتعمل صبا أبزع غيركم على خزين كما غيرنا نحن كلنا خلنا بلاش addiction سنوية عند مثلا تدزرعنا هاي مالتي حسب زرع قبل تعصب مالتي قبل تزرع لم تعصب لم تزرع هو كاركتر بحر خاء تعصب بحر مستزرع خاء مودع تهيبك تعصب مالتي تتمسس تابي إنجليش أنا نوع تتكلم أقول تيم من البتاع بيلو لخونا تتطلع بعمر قد تزيد حسب ولا مالتي وبزوج كلام كلام نايت سجاد ساعتنا يمسح تأكلنا كنا بلا بديرو تدريبه أعطينا حتى ما تسمكاله زلنا نزيمشات ودير ماشي فأنا الميكروفون أقرب لك أنا أقول حتى يكون comment
program كاني أب YouTube سنة سلزلو أب comment version أو تحدثنا عن تايم. I think الزبون كيف تشيل أنا صراحة I think community أنا يكون لما تقول جماعة الناس أبغى أشوف زبالات إن الميديا channel that من سايد تبرين من صور صعبين يبقى هيك عالم لنا وشكل زبالات إن يتكسر أبيتي بنكسات وجنا كوربوريشن ليست كل زبالة كم بعد أستراليا برازيل إندونيسيا ماليزيا نرويج بنكسات اليوم كمان ستة اشتغلت عليه حتى وجهنا ساعدنا بتعني بالقواسة وصل زي خالد كم بعد الدنمارك فرنسا إنجلترا بولندا سلوفينيا سوبر مكة ستة حمش عمل ما ستة بعد عمل تحتي كيف كانوا لما كانوا أوستريا إيطاليا كنت أوصل معهم تقريبا زار زار بزوج ساينتست كانوا يجوا يشتغلوا ساعدنا منجستان أو شو انتهي بنياتهم بزهات منجستان كوربوريشن تحيزهم سلسلة بجنزة تحيزهم سلسلة هجيكين ساعدنا كل منجستان أو شو سلسلة in future نيت منجستان لو نتنا أو شو سلسلة كم حد فرق أوف تلو الصورة هنا في أمريكا حقول شو سكاب المدرسة هنا كنا حاول يكون ناس إذا سدرامي منجستان إذا سدرامي كم منجسترينا كلا يكون الزارو مدلهم إنتي كم منجستر أواج مزايا وجهنا هنا ندورو حق زي وسألنا كلها كتابين. solution كم كانوا كم كله المسألة هنا أي مسألة. Thank you. الآن سبق استاذ الآن سبق على كذا. تسألات النظام تابع السرسي لقلاوية. بعد على تفكير بعد حقا خطة المرسل الخدمية مسألة سلازي نتي كالس بدقة مثلا سولشي كي تصبنا حتى بيتسبنا عندنا نوصل نكتله جاي لك أنا صبتي حوالي أو صار سكتنا كان مثلا عندي أطيش واحد حزب كان. Thank you, Manuel. تعال نصبت مرتين. إذا عن حتى ذاتي إذا كنت لكم ما تمت بيتي like you said teachers إذا نسيم كل أسف فلتر أجد سامين أجلسي يعني what is the most effective way that كنت زراعة هيوس كم يقولون تأمنون like that you care about them or that you want them to do better kind of. Good. So I said it earlier, but I'm going to say it again. Kids don't care how much you know until they know how much you care. So you have to show them that you are interested in them. You have to show them really you are teaching because you like kids, because you like your job. This is what you do for a living. This is a calling for me, especially. So I have to look at it like a Sunday school. Other teachers would look at it the same or not. It's up to them. But for me, so I have to have that connection with the kids. Once I get to know them, once they know me, then we can talk about it. When I was young, long time ago, my young teacher, my first, second year, if you don't do your homework, it's a 0 for me. I hope this is not going for them, but now I want to find out why he didn't do his homework, even though we don't give as much homework that we used to. Why? I want to know. Now he will tell me a story. You know, my mom and dad had a fight last night, so I couldn't sleep. That's why I couldn't do my homework. I had to work. Some of them work. You know, I work 2 jobs to support my family. That's why I couldn't do my homework. So try to understand it. But the biggest one is the parent have to take responsibility. The Tigrinya Taiti Bilaladina, Quran Hamilosi, the Maharat Hamilos, Giganamin. I will do. Manatu Masana,
The only, an hour and a half a week, a day, maybe 2-3 times a week. So, بزعت تتوحدثي 4 ساعات أبصم ويحمش ساعات أبصم برا. يعني إحنا نورما. أبجزات يمكن ليس حكاية وقول له. مسكرون يمكن ليس حكاية وقول له. أجينا إحنا حلافنا ناس إذا حلافنا نبص علينا. حلافنا كاباي يقول له ما لك I have responsibility to do my job, and I do it. Okay, so I hope I answered your question. እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ ስብሓን ጽቡቅ ሓሳብ ኣብቲ መወዳእታ ዝበልካያ እቲ እቶም ተምሃሮሲ ካብቲ ናሃካ ፍልጠት ንላዕሊ ኣዝኻ ፈላጥኩም እታ ኣብኦም ዘለካ ተገዳስነት ሕጂ ከም ዝመስለና ዋላ ቦታት ካናት ኩሎም ከምዚ ንዓይ ስማዓኒ ስማዓኩም ትኽእሉ ኣብ ደቅና ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ mana ኣባና ካህናት ዝፈለጥና ንፍለጥ ኣብ ምእመናን ክሪኦ ከለና ካብቲ ኣዝኻ ትህቦም ፍልጠት ኣብኦም ዘለካ ተገዳስነት ዝዓበየ ኮይኑ ሞልኩ ቆልቡኻ ዝበለፀ ኮይኑ ዝረአ ማለት እዩ ኣዝኻ ፈላጥ ኮንካ ዘለካ መቀረባ ኣዝዩ ሓልየትካ ፅቡቅ ተዘይኮይኑ ብዙሕ ሰሓብ ነገር ኣይክህልዩ ማለት እዩ ሕጂተን ናተይ ሓንቲ ሕቶ ኣላትኒ ካልእ ከም ለዋ ማለት እዩ ብክልተ ነገር እየ ዝሪኦ ቀዳማይ ኣብ ደቅናን ኣብ ወለድ ንክልቴና ማዕረግ ዝምልከተና ትምህርቲ ማለት እዩ ወለድ እውን ኣብኩም ስለ ዘለና ቀዳምነት ግን ዋላ ከም ካህናት ገለገለ ድኹማት ክንብል ንኽእል ገለገለ ቦታት ከዓ ንፉዓትን ብሉፃትን ክህልው ይኽእሉ እዮም ግን ዋላ ብቋንቋና ተተርጊሙ ከም ክፍሊ ትምህርቲ ተሰደደልና መጀመርታ ነብስና ከነሃንስ ደንቡ ተበጊሳ ከም ካህናት ነቶም ትሕትና ዘሎ ነብሳት ክንምህር ብእንግሊዝኛ ተዳልዩ ድማ ደቅና ኣለዉ ክምህሩ ዝኾኑ ኣብ ቤተክርስትያን ንሶም እውን ንርሶም ተማሂሮም ከስተምህሩሉ ማለት እዩ ብተወሳኺ ከም መምህር ተኽሉ ነዚ ነገር እዚ ከም ሓደ ኣገልጋሊ ናብ ኣብያተ ክርስትያናት ተዓዲምካ ንኽእሎ ሓሳባት ክትሳተፍሲ ማዕረግ እንዳይኻ ፍቃደኛ ትኸውን ዝብልካ ኣዝዩ ወሳኒ ምሕልፍ ናትና ብቤተክርስትያንና ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ ቆልዑ ስለ ዘለውና ማለት እዩ ቃል ሂወት ይስማዓኒ أنا بزاف فلت اللي نسوي كونكور قلت على الله تنين بتصحى كبرت ولا حنسلم مني I think about it. Think about it. Okay. ጊዜና ብጣዕሚ እንተጥቀመሉ ፅቡቅ ይብል ምክንያቱ ናይ ዶክተር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ትምህርቲ ነይሩ ቤተክርስቲ ድረስ ናይ ገለው ብጣዕሚ እንዳድና ዝተኮለፈሉ ብሰንኪ ግዜ ወይ እቲ ግዜ ኣረም ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ዝተኻእለ መጠን ጊዜና ተጠቂምና ነቲ ዝሓለፈ ትምህርቲ እውን ክንረክበሉ ንኽእል ዕድላት ተዝፍጠር ፅቡቅ ጌርዘን ዘለዋና ዓብቲ ግዜታት ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ኣባሽ እቲ ፓወርፖይንት ኣነ ነቶም ካህናት እውን ፀገም ይብለኒ ድና ቤተክርስትያን ኣሪሞም ድዮም ብዙሕ ክእረም ከሎ ይኽእል እዩ ብፍላይ እቲ ህወሓት ናይ ትግርኛ ኣሪምኩም ድላይኩም ክብሎ ዋላ ካለእ ሓገዝ እንድሕር ትኽእል ኣለዎ ክሕግዝ ፍቃደኛ ፀገም ይብለኒ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ ትምህርቲ አቀርቦም አምባሶስ ስለጽና ተላዕላ ላይ ተላዕተን አይፈለጥኩን ሐብሻው ግን አገዳሲ ሁላትና በጣም አገዳሲ ትምህርት እዩ ሰያጥራ ይዘከነስ በኋላ አናንተ አብንቲ ናናት ሆን መና እንጂ ሐብሻዊ ዛዕባን ቴክኖሎጂ ሳይልካ
ክካየድ ስለ ዘሎ ግን ኣብ ኣሲ ምናልባት እቲ ጉባኤ እውን ክካየድ ስለ ዘሎ ብዛዕባ ኤኣይ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ግዜ እዚ ይሰምዖን ይጥቀመሉን ስለ ዘሎ ከመይ ኢና ክሪኦ ዘለና ማለት እንታይ እቲ ኣብኡ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ኣካል ወይ መን እዩ ንኡኸ ንስኸ እንታይ ንዓና ኢፌክት ይገብረናስ ኣብ ክላቕ ካብቲ ከምታ ቀዲመ ዝበልኩኹም ብዙሕ ሪሰርች ዘድልዮ ነገራት ኣይጠቅምን ማለት ኣይኮነን። ኤኣይ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ንኩላትና ክጠቕመና ይኽእል ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ጥራሕ ማኪና ጥቕሚ ኣለዋ ተብፅሓና ትኽእል ማኪና ከዓ ሰብ ክትቀትል ትኽእል እያ። ስለዚ እቲ ኤኣይ ንጥቀመሉ ብዙሕ ነገራት ጠቓሚ ኣለዎ ንሕና ክንመሃረሉ ንኽእል ሪሰርች ክንገብረሉ ንኽእል ነገራት ብዙሕ እዩ። ናይ ቸርች ፋዘርስ ኢንተርፕሬቴሽን ኢልና ንገብሮ ዘለና ሕጂ ብኤኣይ ኣነ መብዛሕትኡ መመርያ ኣለዎ ኣብ ቤተ ማለት እዩ እዚ ናይ 5 ንገብሮ ናይ ክፍሊ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ብዊና ንጥቀም ኣይንሪኦም ማለት ግን ኣይኮነን ኣቦታትና ሪኦም መርሚሮም ስድዩ ኣይስን ኢልና ንዑ ተርጊምና ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ንካልእ ዘይጠቅም ነገራት ከዓ ንሰርሖ ኣለዎ ብኡ ገይሮም ከዓ ንደቅና ዝሕዝቦም ኣለዎ ሕጂ ንዑ ክንመምዮ ይግባአና እምበር ከምዚ ክትብሎ የስተቃሚ ኦፍኮርስ ጠቃሚ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ጥቅም ከምቲ ኣባቕሽ ክብሎ ፀኒሕካ ወላ ፀዮ ክብሎ ፀኒሕካ ብዙሕ ነገራት ከዓ ዝጎዳእ ኣሎ። ንሕና ግን ኣብቲ ገዛና ከምዚ ፊልተር ክህልወና ኣሎ ከልቢ ተመእሰሪ ንምንታይ ኢኻ ትኣዘበሉ ኣንዋሕ ኣቢልካ ዲኻ ስራ ኣቢልካ ዲኻ ባዕልካ ኣትፈልጥካ ገዛኻ መታን ክሕልወልካ ንሕና ከዓ ንደቅና ክሳዕ ክንደይ ኢና ኣብቲ ኤኣይ ወይ ኣብቲ ቴሌፎን ወይቲ ኣብ ዝኾነ ነገር ክንሕልዎም ዝግባእናስ ክሳዕ ክንደይ ኩሉ ግዜ ኣፍልጦ ናይ ደቅና ክህልወና ኣለዎ እንታይ ገብሩ ኣለዎ እንታይ ይሰርሑ ንገዛእ ርእስና ንሕና ክነመሃር ኣለና ብዛዕባ እዚ ነገራት ካባና ንላ ንሳቶም ፈልጡ ክነግሩና ይኽእሉ እዮም ክምሩና ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እታ ሕቶኹም ክብድ በለት ኣባኣሽ ነገር ድሓን ንሕና ከዓ ብዝከኣል መጠን ምስቶም ካልኦት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ምስኦም ተመያይጥና ብዝበለፅ ከነቕርቦ ተስፋ ንገብር ኣርእስቲ ፖርቶፊል ዝበለካ ምስ ሓድሽ ዝኾነ እንታይ ይበሃል ናይ ቦሽ እንታይ እዩ ዝተረዳእኒ ሓቱ ብድሕሪት ናይቲ ኤኣይ መን እዩ ዘለዎ እንታይ እዩ ዝህበና ዘሎ ክንኣምኖ ክንኽእል ኢና ማሲ ፅቡቅ ዝኾነ ኢንቴንሽን ዘለዎ ኤጀንት እዩ ብድሕሪት ዘሎ ዝብል ዓይነት ስክፍታ መስለኒ ከማልያ ቦሽ ቀላል ኣይኮነት ተሓቶ ግን እቶም ብፍላይ ኣብዚ ናይ ከምኡ ዓይነት ቴክኖሎጂ ሶፍትዌራት ዝሰርሑ ሰባት ዘለዎም ኣፍልጦ ክሕግዘና ስለዝኽእል ክንሓስበላ ኢና ክፍሊ ትምህርቲ እሞ ኣብ ስፔሲፊክ ዝኾነ ከይተረዳእካ ፊት ትግቦ ዘለካ ከይተረዳእካ እንታይ ከም ዝኾነ በሊዕካ ብሊዕካ እውን ካልእ ክትከውን ተኽእሎ ስለዘሎ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ ኢና ንገብር እሱ እውን የድልየና እዩ ዝብል ሓሳብ ንዓይውን ኣለኒ ከም ኣርእስቲ ግን ፅቡቅ ክንገየና ኣቦሽ ቀዲምካ ኣነስ ብኤኣይ ዝበሃል ናይ ፈልጠኒ ግን ኣጋጣሚ ትማሊ ዝነበረ ከገብር ኣብዚ ዝገረመ ነገር ትግርኛ መዝሙር ካብቲ ባሰላማ ወሲናሲ I can translate it to English to English in a minute. I'll call you guys at the it is going to be معرفة عندي على عبيد أقول مرتولسي التجربة مزمورسي وبعد إنجليش مزمورسي نعطينا هم تقول الناس ما في نوع معرفة أنا بكتبت كيروس التجربة هي مالتي الجنت عايز تقلني كنتي فترة أخذ مشاهدته تعمل له قل I think أبو درسيان أبو درسيان لا يكون معنا تمرد زلوا سبقل نتسبنا عليه كنا قل نعتب بالله يا حسن صعب الشيء في الله يبارك على وزعل وقت يعني السلام عليكم. كلمة تسمعنا وسيلنا يزبوها يسي
ተግባሪና ምንጽበሙ ከምዝነው ተሁሉ ገሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 9:26 ታይዝልሲ نخالوت إن مهاركو رئيسي روبي كجبرات سعرن على زمانه. جبوتاتنا اللي كلها برسالة له توحد بأنه هنجمرسي زوجنا فاهم أبيت المقدس موبايل أيدو كيس موبايل أغميت مقدس كأنتوزياست مسنان مالنا حساب يزهب زلوا أنت صديق مودات أنا يزبوباي حقوسي إنت زي صديق حساب يسلز كولس حقوسي الهيرو تسمعني. زمون هذه الفترة اللي أسلوب البرهاني ستايلنا ولا تبصر أبوائي نقدسكو تكسي سدوالي تكسي دايم واشي لنا ميركا أنا سكوا أحسن يريوا نقدسكو عجيب انتهي داي فوسه تسألي انتهي لمسلوكو قدام الدكتور لحد لبعدي صادق تقوش داري نحن قبلنا مالك سبب هذا حركة الأهل ولا وش ما ثاروا بكشفيه أبدي ما ثاروا تانوت أنا لما بقول كاري تليفوننا أبدي أنا متعينا كتبوا داخل الله مالتي مخرياته هذا حديث زي سبب الله لا بركة كامل ولا بسي عالم المحجسي ناس عاقل بس مخرياته زي بيتنا ولا استاد كلنا عندنا وعندنا كلنا تبارك حب كلنا تعاطيك ناقدك بفرحة بخبري أنا أتكلم حجة تكرمكم ذكرى لما بليم قبر نفسي بليم قبر أنا وعليكم أماتهم أتوسل الله سلذي إذا قلنا ذكروا أنا همر قبر أسمع الله يا أخواني لنا البواشة السامعي من قبر أنا بواشة سكن مؤمنانك نمتاينا تليفون حسنا لعبتمو نمتايا تليفوننا عما أخل قداسي تشرتبه زي أخا نعطاتهم قدوفون دحرينا ندقنا قدوفون دحرينا نفسنا خل بحب عدينا كسوس لزيك أنا ويدقن بروجرام يوم يسددن عما أخل قداسي سكي تشرت بكل نقل زي أخا عبوتات وأصلي እግዚአብሔር ለመስገናት ተፈረቀለና አላህና እግዚአብሔር በረካ ስለተና አለም ብዙ ተመስገን ወአላህ እግዚአብሔር በረከት ነቢያት ንቅድስና ببركات عليكم لا تقول لمن كرنا سمعت طرح كيكم كأجرت المقامة كعنا أملانا الزبير هذه حياة زمن زبير حي خاطر عتنا خاطر كان حي خاطر كذا كان هبنا كان تي زيت عند بسكوس الله معرفة عرفنا نحبين كل بسكوس وانجيل كادو كل حي خاطر أنا سلام سلام أملانا الزبير يتكلم الناس يدعى بسمكة سنقول مدن بسكوس هذا الله سبحانه وتعالى Semoga kita semua selamat saat itu zamannya setiap saat
Okay, go to setting and then make sure you finish with it. I think we should end it first.